Иркутск облачинчи Иван Молчанов Сибирский ячеля патшалық универсал тепче библиотекинче шебердерехинче чувашерхибе культурине сыхласах варасвятпа конференции трям. Шавра сиделе вон бір региондан щитне чувашсем ходшинчиш. Культурна адаландарас телешпе патшалық еплерек видим гнине Иркутск облачин губернатор управления ердющи Ольга Куриленкова каласабайша. Влаштетиме культура жанне адаландарма майдуса помалне пледерча. Чуваш республикин культура, национальность, тада архив эжесен министре Константин Яковлев Иркутск облачибе алы бусса келеші дүнін пледеріш не балыртре. Чувашинре культура адаланы перги тада умалы телевсимбе палаштарча. Ямалы Неск округенчи Муравленко хулынчи Чуваш нацибе культура автономин ертющи Анатолий Ефремов регион Семилашки вагатра перлебуштарынса Чувашлықшын ырышсем тунне каларя. Идебан замдара штопан халық Чуваш халаге именно пуштармычак Иркутская областьра пирин Чувашам пөдім түнжерік саланза хальвара бұғыт шитнелер пөдімен пуғынмала бір-біріна шақ пуғыны бе ебір савана пыр шақ шүрек келзе шағында заседание круглый столын иттернінде шағырақ өздел иттеріне сымақсана қалас кезен савына пыр шақ савынлық ба шақ пөдім халыға Чуваш халық не қалас деп бірінде савынмала берін пұрынмала малала ұтмала и хабырын чілгене хабырын культуру хабырын халыға қыдар савынмала малалынче шақ Россия торган жевеш. Шағын уйлаза бұқсан да, ебір туғынны Ямалдан бұшлаза, Иркутск инжен, Крымран, Мурманский чыважзен беш бұғынза, ну, уже европейский часть чыважзен каламап, білім бұғынза шағында ертереп бір шағыраға стель саммалы. Чуваш наци конгрессин президент Николай Угаслов конференция Чувашлық шыншунаганзен бұштарын не бұдармаря. Шамрыксыне тлара худыштармалы үшін чөде чарынша патшалық полышы весер Чуваш культурне адаландарма шымлах марине бұдармаря. Чуваш наци конгрессин премеш вице-президент Валерий Клементьев вара балыртны делевсіне пұрнышласа пыныне каларя. Куда премеш калаза варас келет Тазымаки республика Буштықнеде, Михаил Васильевич Игнатьева да, Юлашки Жулзенже Курат бар, Хачасенже де болат бар, Чуваш наци конгрессіне Айгара Варма, Шевер Алтайра да болды, Крымра да болды, Мумая Пумаш, Мурманс шересінже болды мәрәбір, Пире бала савандара, пире игеше, полужаще, абна болзан ишлемеде, бойгыват, пиру все бұрай. Тухрма, шур жүреле, иге автобус па, иге машин бар өкірмір, Пушкартра болды бар, Тюмендіре болды бар, Красноярский жер болды бар, Ташетра жер болды бар. Ағандеңгіна жүремен, халықпа палашмала бол, темір өтпер болза, калашмала итлемеле болна, мінде бұрдашы өзіне, мін пожарғандар айт өзіне. Чуваш черхибе культурне адаландарас эшре, туван черхибе калашаган телевидение. Видиме пысак. Шакунзенче шеберде бурнаган дехтажы мырзембатне ырых барши дерчеш. Орион телекарты небе, Чуваши наци телевидение курма булдаращего зем. Тамахмай канашлара наци телевидение береги дехтажы мырзене каласабадымар. Шебердерехинче Чуваширхибе культурне цехласаға варастезе Иркутск облачинче Зима районче Маслиногор селенче вырзарне школ ерцы браган Надежда Федикова датыражать. Шубашкара газагельне в 20 шоу и история чувашского народа, внеурочная деятельность. Шамбек выросла Галамала, Чувашла Калаваров, хотя забе раз парухут Эрнере шлет бір. Тада терле Ытышевич идусим суцеявреш канашлара. Палахпурде візем Чуваш культурне сықласақ варас себе, Чувашлыха адаландар себе жығынна. Ядарла репортажа Зоя Яковлева, Ирина Лампасова, Алексей Иванов хадерлене. Рабочая группа по реализации нашей